Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan kaka. Naimbag nga orasyon amin, papagayam. Sakmay na at tuipay ni Auntie Jor. Thank you. Kablaawan tayo man, dagiti papagayam tayo, ada Ilarde Cariaga Carchiel, Ina Zen, Petra Vicente Pascua, Ronel Costales. Sapay kuma, tagtultuloy tingkay panang tarabay, kan panag-comment kadagiti drama mi nga unay daytan kaka, kan anaraar tinamnama. Thank you so much kada kay amin as listeners, viewers, reactors, kan kada kay aminan as supporters. Thank you so much. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Feeling Beauty. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Lydia. Awan pa'y latin na kurso na daam, dito yung lugar tayo. Awan pa'y tata? Nadag kurso na adakin ka, katsong bata mauntap no, saan ka mauni ti biyahe? Ay, jak laki di kayat, tata. Apay ngay adi mo kayat? Jak kayat ti makiasawa iti taga ditoy. Ay, ammo kaon. Mabain ka siguro niya. Ay, saan, tata? Anyangin nga raw. Awang ti makita ka nataraki ditoy. Ore man nataraki no nagalas mo ti aramid na. Ore nataraki no busugan na kanto ti Pasig adugaw. Ken ore no saan anataraki no busugan na kay ti Pasig adungaw ken panagserbe. Di mo pa'y kayat. Ha? Ore daytan kaka. Kasta, ti kuna ni Lydia. Wain bakay. Awan magustuhan na abaraw dito ayan tayaw. Apay, napintas nga raw ni Lydia. Iso mati panagrik na ti bagina Anya? Sapay iritok ko maka ni Junior. Ni Junior nga anak ni Marta. Wain, ta nasingpot na jay. Agbagay na ko mata medyo adanakam nan ni Lydia, ta saan mutan atin teenager. Ngam agpili pa'y matlang, ti kayat na. Feeling Beauty nga rodmat. Ay, awan na. Adaman na, nga awan mangayat kan kuana, iti sa bali a lugar. Takas jaymot nga raw. Awan pa'y kailang-langan na Isumay, nga managpilay. Mas daawak. No asino pa'y tikugang iso pa'y mo ti managpilay, just ke. Day kaka. Masurunak. Asino ay ati kaguram, Lydia. Dagit ang lalaki Paspaswitan daki din. Di dalagbain. Kasano akabainda ka. Nagsuplada ka mo. Kunamlan na pintas ka launay. Amok asaan ka na pintas, Lola. Taimalak ka na kayo. Anda sa kunam. Ti kunak, Lola, kat masursurunak ang mapaspaswitan. Kan ibagbagada na pintasak abalasan sa dagkakatawa iti makapainsulto. Iso ang masurunak launay. Ay bay ang bidan, tapno sanda ka nga adadaan. Tapno awan tirire. Makadangdanggay ka nagijawan sirbina tattao, Lola. Di ka man nagkasta-kasta, Lydia. Ti makaapam no kasta. Kan bastusin da ka nagiti lalaki no suplada ka. Uray kuma no mukhang artista ka. Sama nga raw, takasla ka la taong baker. Unay daytan, Lola, pati da kayo uyawanda. Ay, sampulaang dayday, tapno matauhan ka. Ay, nasubirbiyada kan tumaw. Unay daytan ka. Apay Martin, di ka pa'y lamang asawa ba? Awampay mo na sarakak na. Nagado dita. Agbaak dan, agbaak kamutan. Agkikinurso na ada kayo na.
Tapno masalbar kayaw iti kinabaak. Sayang ti panawan. Ha? Daytan na na. Katalaga masapaw nga das at sawa yon. Tapno makabukol kayo mo iti pamilya. Tapno adan tumot anak yo ang mga sikaso kada kayaw. Inton nataengan kayaw na diyon kabaalan ti agunay. Nawaya pa iti panagpili na na. Apay, Martin, di mo kayat ni Leia. Kat agpada kayo mo dandanin agbaak. Uno baak kayo pa ikidin. Agpada kayo sana 30 taon na uno nasurok. Nasurok ka. Sana parikot kanyak ti taon na na. Kan kababain mat kan Lydia. Nakapilpilay. Kunam na sina wana pintas. Awan mo lang ana. Apay ngay nga kasta ti saam. Kat no isaw ti warwargawag na. Nga awan pa'y lang dagiti lalaki ka raw di ti lugar tayaw. Makiasawan to kano iti sa bali a lugar. Ayunay daytan kaka. Damag ko kat lalaisam dagiti kalugaran tayo ababaro ang nagtatarakay, Lydia. Daya mo taraki dito'y. Ay, nadamot ti panagsasaom a Lydia. Kas mula imbaga anala-adak. Awan imbagbaga kakasta. Ngam awan ti kursunadak ka dagiti babaro ditoy. Apay ngay nga awan kursunadam. Pagan anok mo't ngay ti lalaki ditoy. Anya? Uyawam kaday ti lalaki a kalugaram. Saan? Ngam awan ti kayat ko kadakwada. Tapno amam. Sikat ti saan da kayat. Kapoy ti kastalangam. Anya ti langak ngay bagbagam. Agsarming ka tapno amam no anya tilangam. Jaski ka man nagpilay. Makansulto ka mo't Lydia. Oray kumaano damot ibugam. Oray daytan kaka. Martin, nungay agin aarum ka kini Lydia. Mayat siguro dayay. Awan ngamen ti agar-arum kun kuana. Tasaan mo nga ron ada pintas. Iso asang kay bagana nga awan ti kayat na lalaki ditoy. Ngam kinapudno na. Iso ti dida kayat. What? Gusto launay timbagaya o na. Iso nga ron ako nga ginaaram ka man tapno masubok. Jak pa na nagar-aram kat mangin insultaw. Ang lakas mangin insulto na. Ay unay daytan kaka. Feeling beauty around. Isang oray mapaniti sa bali a lugar. Awan magayat kan ko na. Di danto pe pagtatakkunan dito ayan tayaw. Unay daytan kaka. Kapoy kamat, Lydia, balasang kao. Pagkunaan nyo tata? Di mo pala sumbatan ni Oscar, no di mo kayat ni Peter. Oh, dagi jay mat. Awan pa'y nasaya at kadakwada. Oray ata nasaya at tilangada. Ay, diyak la pagtatakkunan nida. Ay, nakaskas daaw kamay. Nagtataraki ang lalaki. Nagiti ibagbagakan ka. May mistiso na pa eh. Kan adamot kwartada. Basta diyak kayat ida tata. Ano mo ti pagpilyam at taga ditaw. Kayat mo pala ti umanayaw. Basta awan ti kayat ko kadagiti lalaki ditoy. Nagadaw ti pagpilya. Ada puraw, ada nangisay, ada brown. Ada amin na maris ti lalaki ditaw. Ay, urean niya ti bagbagayo tata. No way, dagita lalaki kanya. Ayun, daytan kaka. Apay, nagkakapoy kayo batun tata, nana? Di la masiro kag. Nagala sa parso ni Lydia. Iso nga ron nga awan mayat nga aglawan kan kuana takas jay tilangana. Daytan kaka. Pangkalob na lang na diyang ibagbagana. Awan mayat tamang talyaw kan kuana. Masyak. Oray pa'y tangdaran dak. Jak lakit di kayat ni Lydia. Awan pa'y nasaya tapasot ti bagina. Ay, daytan kaka. Padasim ka di nga armay. Sigurado akumpad kan ka na jay. Oray kita sos. Oray di tara mo na tata. Kaslaak mo nagsagma ka ni Tibaya.
Kat no amin alalaki dito, kat awan pa'y mangtalyaw ken kwa na. Tawan mo't ngamin makita na amak ay ayo ken kwa na. Nasa umon ang feeling beauty mat. Al-lilawan na lang tibagbagi na, just kay. Unay kang kaka. Imbag ka nagsapat ta, Lydia. Saday baga. Anya mo tibagam si ka? Kumusta ka kano, kuna ni Martin? Crush na ka kano? Di lagbay ni tibagi na. Ni, apa yung dakas na crush? Ag-crush kanto pa'y. Awan na ti crush ko ditoy. Kasta lang tibagbagam, tawan mangayat kan ka dito. Labsan ka man langan. Agin susuplada pa mo, just kay. Bilibak kin ko na. Isupay nga awan lang ana, isupay tinataray. Ay, unay na itang kaka. Wisit alalaki. Oh, apay binasted na ka, Lydia. Sasawin niyo mo tata. Apay nagarumak. Tapni bagayo binasted dak. Unay daytan. Ambalasang kao. Maawan ganas kan respeto kan karagiti babaro ditaoy. Padaksemmet ida. Ibagbagam adi mo pagtatakunan ida. Siyempre, masair matirik nada. Isong ad-ada na laisen da ka. Amokmat. Adidak tumot la kaya. Ngamin, kwa? Pagkunam ngay adida ka kayat. Saan aya ati panagriknam kat napintas ka. Panagriknak laang dayjay, tata. No kasta na amiris maun. Amok nga duti napipintas dito'y lugar tayo. Iso saan dito'y tayan ti para kanyak. Oray sa dino paya pasatilubong ti papanam. Saan nga agbalew ti darupa mo no langam. Ha? Apait numapan ka di Manila. Agbalin ka akas larupat artista wano Miss Universe. Rupam latamot Ha? Isa saan mawasup-supladaan na itilalaki di tao. Tad ada alaisen na ka. Isumam kit di ida Saya adam kit di amin ida. Iti kasta, saya atin da kamad. Kas jelaan. Unay dayta. Manang lais dagiti lalaki ditong lola. Kano na damag ko si kakanumot ti mang lalais kadakwada. Kapilitan na kasjay lola. Taun-unak lang ida. Ibagbaga, madi mo pagtatakunan ida. Di kaya ta sa unday ta kailada. Kaysa siyakmot at ibagada alaan. Iso nga unak idan lola. Madi ati kasta. Masapulan na saya at kakadagiti amin na tattaaw. Tapno na saya at damot kun ka. Oray no, kapoy tilangam. Amuda ka arauman. Kano na saya at ti kababalin mo. Dayta, ti mangitan ukun ka. No managisem ka, pumintas ka. Oray kita, dita sarmeng. Ay unay daytang kaka. Amumlakay. Numaminsan kat masyanak mo't kinilidya. Tapag parparangan na laang awan ti magustuhan na ataga ditoy. Takas jay nga mintilangan na. Nagkutong nagtayag. Sakas jay pa'y tirupa na. Iso nga awan taglawan kun kwa na. Nay. Uyawan mo't tan bakay. Saan atamas asyanak nga rod kun kwa na. Ibagbagak laeng tamakit-kitak mo ti mapaspasamak. Ibain na tilanga na. Amuna nga wan aggusto ken kwa na. Ngem pride mat. Iso palabasin na. Nga iso ti saan nga aggusto ka dagiti lalaki. Imbiskit day agpakumbaba. Makilangan ka dagiti lalaki tapno raumen damay. Halabay amta kasaritak tuman. Tapno saan nga ada paglulukwan dagiti lalaki ket kaasimat. Wenang agpay sa bakay. Barang may kat na ti kinatangig kon kinapride na. Taday ta ti magipasubukan kwa na. Unaday tang kaka. Kung agpay sunana. Kastamot la ti bagbagan ni lola kanya.
Mas daawak mutken ka, Maday tagprapride, taday tati pakadadaulam. Agpakasimpli ka ang amen. Agpakumbaba ka, ken makisama ka, tapno pakisamahan da kamot. Saan kita makipinatangken, ken makiinuyaw ka. Taad-adan abumtak tilubong no kasta. Nana, saan ka dia pudno ti kunak? Pudno matkit di nana. Padasam tinsingasing kulidya. Saya atem amin ataon iso. Saan la dagiti lalaki, tapno awan ti manguyaw ken ka. Ngamen, madi atalaga ti tao at tangeg. Nang runa, no madimot tilanglangana. Ha? Napintas tayo man wano saan. Agpakasimpli tayo, Ken agpakumbaba tayo. Naawatam. Wuna na. Ket agyamanak kadagiti balakad yung. Awan na nyaman na. Ayunay daytan kaka. Aramitak mo, isingasing daan na saya at kanyak. Ne, dayta. Si kamat gayam, timasabat ko, Martin. Nagapam ka, de? Itaman pa yan na saya at ti panakisarita na. Ay, kwali dya. Apayan nagsingpot kamutan. Sigud mo't, si kamot. Ayun gayam, awisan kayong to'y ti kasangay ni Lolak, Nay, anyat naknakan mau, ta nagsingpot kamutan. Sigud mo't gayam. Sige, atag dardarasak. Agin nistoryatan ton, no saan nakagdardaras, kat pasensyakan, Apay nga taday ta babae. Tagbaliw-baliw ti ugali na. Pudno nga ta arasing putan. Paliiwak man na ti babae, nagsuklara man Si kamot gayam lito, papanam. Apay adam damagan, sumurot ka. Si kamot, damagak lang mo't, Ayun gayam, awisan kayong tunton kasangay ni Lola, inton Sabado. Anyaga pong awisan na. Tagkakaruba tayo mo't. Iso nga awisan kayo mo't, Katno, anyaman ti naipakpakitak kada kayo ide, akinasuplada, dispensaren da kun amutan. Ay kwa, awanan nyaman na. Madingamin ti suplada, taday tatimang palaad iti may sa babae. Kasta ka di? Isungarod nga ikatekon ti madi akababalin. Day tati dildilawon ti tao kanyak. Day tati may parbag. O sige labsan ka pa'y. Kat umay kayon to kadagiti gagayim mo O sige. Gusto ti ko na da Martin. Nagbaliwan Lydia. Nakaisa mo na kanayang. Di ang muda ka na dayawon kun rauman dagiti lalaki. Kunak tumot. Di kag supla-suplada ta makapadakos dayta. Wan nga rod Lola. Di dakmutin uyawon. Iso sanak mutin ang agpalpalastog. Dahil sa timay parbang. Kastay kunakaon. Napintas tayo man mo saan. Saan tayo agsupla-suplada kin agpandakkel tamaday. Makadadaol iti reputasyon dayta. Husto kayo, Lola. Iso nga ro da saya atak amin na natatao. Saan lang adagiti lalaki, pati babae. Kat nadlaw kumat tinagbaliwan da kanya. Kan kasla pimintasak basit, Lola. Wag. Talaga pumintas ka no sumingpat. Kan umisyam ka kanayaw. Ay unay daytan ka. Awan kasi tinaisem ken manlakigayem kakapsat. Taday ta timang pasalibukag iti may sa atao. Ngam no mirduot ka, dadaulen na ti aldaw ti may sa atao. Ala, agi inisem tapno napintas ti aldaw ken napintas ti langlanga tayo. Tapno nasalun at tayo.
Ditan gagayem tinagpatinggaan ti pakasaritaan ara pauluan. Feeling Beauty. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.